Hello, I giving Boboy na may rakpam. Nahanam pumas di sorgi wapaw tana bagida maglakpiba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdi ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nungsiba amasung mahaki mi aduga mahaki singlu buhay na nungsiba sini. Diba hak na nahaki na pamda nolukchoning ba dudi nahak na takdi ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam thok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam thok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nahaki singlup buhay na nungsiba nahaki singlup luching ba sing buhay na nungsiba aduga kwai maru oina isori matik mangalig na maghingba punsi da chakot pa adu eki pradhana ni. Ibang umaki wapaw taminas. Dong Bible do haklon na Mark pandup nipan pada taraga mathoy dagi na mathoy da hangdog pi. Please open up your Bible with me in Mark chapter 8 verse 11 to 21. Ma'am ni sa Bible da muniyang biu adugay hang na. Sorry wise day pathok sirk. Adudagi Pharisee na chat kiduna Mahakka haibadi Jisuda yet na bahorami. Aduga Mahakpu chang yeng ba oina sargadi khudam ama utna ba mangon da hairame. Madu tabada mahak na thamoi sok na sor sang na honduna hai. Haujiki miro na sina khudam pam ne ba karigino. Aina na khoida ta sing na hairi. Miro na sida khudam piroi. Mahang na makoibu thanamduna hi de kakhatlaga pat adugi wangwada chatlami. Sibok sing na makoigi chana batal puba kaurami adugi hinungda tal makoigi tal amakhak yaurami. Mahang na makoidi athang piduna hairagi Pharisee singi hamai amasung Herod ki hamai adu cheksillu. Majuda makoy masen amaga wa tana duna hairage. Aikoy na tal yaw do bagi maram nani. Makoy na wa tanari ba du Jisu na khang labada makoy da haiki. Nakoy na tal yaw do bagi maram na wa khanari ba karigino. Nakoy na ta dabra amasung khang dabra. Nakoy hujug phawba thamoi kallibra. Mit pana nakoy udabra. Na pana na koi tadabra. Na koi na ningsing draba karigino. Ay na milising mangagi damaktal mga thugay pa matamda machet makai thanba thumok kaya na koi na kungat khibage. Makoy na mangonda hai. Tarani thoy. Ay na milising marigi damaktal taret thugay pa matamda na koi na machet makai thanba thumok kaya kungat khibage. Makoy na kumki taret. Mahang makoy da harame. Nakoy na khang driba karigino. Prana tau si sorting matingis. Ipai sor. Ako da Kristo utpiyo. Ako imang da Kristo lenghan bigano. Nahakki wahay gi mapal na akoy da Krista mayik sing na utpiyo. Mahaki pangal, mahaki matik, mahaki taubangamba, mahaki apaba, kuding maksingadu, mahaki athanba kuding maksingadu, ay koda nahaki wahaygi mapal nutpi. Ipa koi pap sutpi. Koi thazada bagi pap. Langpai chatkan bagi pap. Chingnagan bagi pap. Ay koi mating pangbiyo. Krista da mukhana mai onsen jabada. Krista da lengdana yeng jabada. Ay khoi bitho janbi. Nahakki wahay tana pa nakong pinabiyo. Nahakki wahay sa koi nakong dagi nakong kalungatan ay koi tamoy amasung ay koi wakhal yung nawangang biyo. Ay koi bu Krista kisaktam doon thok biyo. Dug nahakki mingin nawang boy sila. Ay koi mating pang biyo.
ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯤꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯦꯟ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯝꯐꯩ ꯆꯠꯀꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯝꯐꯩ ꯆꯠꯀꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯃꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯥꯈꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ kariimta tagidriba ubasu ukhrabasu udaba amagumna takhrabasu tadriba amagumna paigrabasu paidriba amagumna thajadabada lamphai chatpagi jagadu khona phamasda u ngasi numta khona yengminagadribis aduga haiba maruina mahaki misingna mahaki sibok-singni haina laikhraba mahaki mising asina mangonda thajadaba matamda Jisu Christ gi thamoida oibadusu ngasi numta ekhoi yengminagani aduna ekhoi ngasi gi paminakraba jaga asidagi ekhoi khangminagadauba maruiba wa ma changadi sine. Here's one main idea, one big thing. Thajabasa Jisuda thajaroidabadagi cheksillu maramdi maduna Mahakpu wahalli. Aiko sumana wakhal khan krabra. Aiko na Mahakpu thajadaba aduna Jisu gi thamoi wahalli. Nangamasung ay di ayam matamda ay gida khanba aiko di yam karam chaw mi oibana maram orakanda aiko gi thamoi wahan badudi aiko yam maru oine yam lumna lawe aiko gi puji khudong chada bakara awaba khara thamoi kai bakara adu wakhal yam khanjin baga har punsi du khanla khadang laga Christabu aiko na kai hanba thamoi adudi nangamasung kyam thona khanbage. I think aduga ai thada asigi jaga asina mayek sing aiko utpadadu Thajabasa nangamasung Jisu Christ gi tungil nangamasung Jisuda thajaroidabadagi cheksillu maramdi maduna Mahakpu wahalli. Christians, beware of your disbelief in Jesus, for it grieves him. Aduga wapang sigi mapala ehakna akhoi khudingmakkidamakta oheningbadude Jisu Christ gi thawjalgi mapalna kanbikhraba mising oina aikhoina Christangonda amasung mahakna aikhogi damarka tawbiraba thabaksing asida Christada aduga mahakna nang amasung agi damarka tawbiraba thabaksing amasung tawbiraba thabak khudingmaksing asida thajabagi mapalna aikhoina Jisu bu pethanba punsi hingnaba hotnaminaba adu wapang sidagi akhoi khudingmakna oiba pambadu aduna koina versing say verse 11 dagni 21 bawo yeng oiba tardi acho mafam ahum da ko yeng yang ihan hambade we'll see that unbelief of the Pharisees chapter 8 verses 11 to 13 Pharisees singi thajadaba do ko upapang the unbelief of the Pharisees. Now I koina mamang yeng mina khraba adugum nama milising mari adu gentile lamadu da pisaram laga mahak lakhrabane dalmanutha da verse 10 dalmanutha gi lamda makoi lakhre aduga Jisu Christ na hojik lagli mafam sidi Jew ne hen namna taba mafam adu Israel macha sing gentile sing leitabana te Jew na taba top jati gi sing leitabana te adu Jew sing hen namna taba aduna mafam asida Pharisee yamna
hongna phangise. In other words, yamna kari hagini. First sing lakpagi mangon lakpagi gut phagwa legi se mafam adu Jews ingi mafam oi bana maram oragani. Adu makoina lakpa maong ding. Adu first sing na chat kiduna Mahakka maning Jesus Christ ga yetna bahorame. Jesus Christ mafam na makoi lai do. Kari kidamak no yetna na bagidamak na asigi mana makar ubo pangkraba koi hana. Chapter 3 verse 20 to 30 phagwa do. Mafam adu makoi kai do kre. Jesus Christ angak ba to thaba khoi mos makoi khang khrabani u khrabani. Adu chapter 3 gi verse 20 ge 8 adu kari hai kre Jesus Christ na to thaba khoi mos sing do bhut ki mapal or satan ki pangal ki mapal. Right? They've all wrongly accused Jesus in chapter 3. I think this is one of the continuation of that, meeting again. Makona tawkraba tabak to chaman asida so mung la kana tawgudini. Mahai first sing is Jesus Christ ki manakta lagli base makhoi gi thamoi ase thajabiyu amasung khangning bagal loina na Jesus Christ bu khawrang bagi damak damagi manakta lagba natte. Adu maga mariyet na ba maki asoiba thidok na ba aduga mangonda aran ba thaijin ba yana na bagi wakhal adu loina ne. Makoi chapter 3 ki verse 22 ki 30 ki account to Jesus Christ na torba thaba khudimak sing adu bhut ki mapal na satan ki pangal ki pana tawne na la na thaijin gre mafam ase su amana traka am karamaina ma se mayam sing gi mamang da ikai ba pi gi adu gi wakhal du ngak ne karamaina ma se la le ne utsik adu gi wakhal du ne lies adu mafam ase makoi na Jesus Christ na tori not necessarily asida yetna ba hau ba haina hai ba wa hai se amaram dadi adu ga hangna lumba wa hai oide yena ba Jesus Christ da kari hai ni kak hau ga chamana khoi mahum thin ma don. They started harassing Jesus by their words. Moi wa hai dina moi wa hang pau hong dina adu ga moi wa hang makoi wa hang no khoi makha ta nai dumi akani adu ga makoi yetna ri ba hangi ba wa hang khudi mo si makoi na Jesus Christ bul tauna ba hai ba khudi mo si no kari wakhalon ga loine no now thajabadagi na te adu di kari wakhalon dagi no chang yeng boina. Now, mafam ase season na why is I could chapter 1 verse 13 da Satan Jesus Christ bu themba matam da season na why do chap mane tempting Jesus. I mean nang asing bra nang asing mugi sword gi lakte bra ekoi khange aduna kaino moina hai ni se sarga gi khudam ma ulumo moina pamis asigi first sing asina pamis Jesus Christ na taw thab khuding mak sing se makoi mayam ta gi boiba tar se makoi na pamis a khuding mak sing kai sun ai khoi na hai pese to right hauji kan gi matam da adum thengna da laita ba te kai le kai na adu isor khang da mi sing gi mar da su o noi jisu do yam na pangal lai boiba tar gi ai thabak am phangalo du ai ma gi tungin ge noi jisu do yam na ana phale da adu oi tar ai ana am tang phalo asigi mi ji asok pa jam tang phalo adu tar ai ma gi matungin ge Thajabasa Americas. Thajabasa Americas. Thajabasa nasi tau deh kerja kan gino. Ai kau sudah tahu. Prabhuda tengah tahu na. Anu makata sih. Mana ni dia pasal icam kudam mama nanti. Sarga lagi. Amaram hai ba oiba gadi. Hai ba first sing amasung la iba mioi kuding mak sing ase first sing se. Jesus Christ ang agbathabak to makoi udribna te makoi ugre synagogue to makoi ugrabne makoi tasu ta akrabne aduga most likely milising mga pisaba aduga milising mari pisaba khuding maksing adugi thodok adugi matan makoi soina tarangmani marnim adu thoiba thodok khuding maksing anakpa jaga da ngaktani but no I hire khuding maksing aduna Jesus Christ se isora thabiraka masiha ne haina haibadu thasanabagi damakta moigi awokpa oide. These Pharisees, in their hardness of their heart, those signs and wonders that Christ have already done as an attestation to His work. Even after seeing and witnessing and hearing all of those things, they still want what? A sign from heaven. Sargadagi, angak pa kudamama, angak pa changyengama. Adu kaktangda. Adu kaktangda. Naga sinhang harbu duni happy koi thasagi. Adu ne makoi wakhalon. Amam de makoi khali bu wakhal se matam du da jadu mantra to bu mayam lebena maram oira kan harbu hiram khuding maksing adu makoi wakhal khalam badi ai.
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡ ꯇꯦꯛꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ, ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯄꯪꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎ ꯄꯨꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ, they were blinded spiritually. ꯊꯋꯥꯏꯒꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯣ ꯀꯜꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯛꯇꯦ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯛꯇꯦ. ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ? ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ. ꯀꯔꯝꯕ? ꯖꯤꯎꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ? ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯁꯨꯅꯝ ꯁꯥꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯂꯒ ꯖꯦꯔꯨꯁꯥꯂꯦꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤꯍꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯥꯟꯕ. ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗꯒꯤ ꯎꯕ. ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ. ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ. ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ. ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ? ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯒꯗꯧꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯦꯜꯍꯟꯒꯗꯧꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯗꯧꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯔꯣꯡ ꯈꯤꯟꯒꯗꯧꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ. ꯁꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ. ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯁꯤꯍꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯎꯠꯂꯨ. If you are gone, show that now before us. ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ? ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯊꯤꯅꯕꯗꯒꯤ, ꯊꯥꯖꯗꯕꯗꯒꯤ. Verse 12 ꯀꯩꯗꯧꯏ? ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯗ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯌꯦꯡꯉꯨ. ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ. ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ. ꯀꯔꯥꯏꯗ? ꯅꯥ ꯄꯪꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ. ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯞꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯍꯠꯂꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯣꯔ ꯐꯨꯏꯅ ꯍꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ, ꯅꯨꯡꯒꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯃꯣꯏꯗꯨꯅꯤ. This grieving of Jesus is not a sympathetic grieving, but a grieving of anger towards their unbelief. ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ, it's too much now. ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯦ, ꯈꯪꯂꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ, ꯍꯧꯖꯤck ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯒꯗꯧꯕ,ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯒꯗꯧꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯂꯒ ꯆꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯐꯝ, ꯑꯩꯕꯨ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯛꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏꯁꯦ, it's too much now. ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦ ꯅꯣꯏ. ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯖꯒꯥꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯉꯦ. I think Jesus' response is of saying, now it's too much. You have crossed the limit. You have crossed your limit. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ? ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯀꯅꯥꯅꯣ? ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯖꯗꯅ, ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯊꯤꯅꯅꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯔ ꯈꯪꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ? ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯄꯤꯔꯣꯏ. ꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯇꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯁꯤꯔꯥꯞ ꯇꯧꯖꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ. ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁে. I will never give any sign. Even if I die, I will not. ꯋꯥꯡꯃꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ? ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯁꯗꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ
aduga taibang panbagi phamdong kaidong ba mising adugi aning ba tauna ba lakpa nate makoi apam ba adugi matungi mak tauna ba lakpa nate mahak sargi mapagi ning ba tauna ba lakpa ne. Why did Christ refuse? Number one, because he came to earth not to do the will of those Pharisees. He came to the world to do the will of his Father. He knows that. And the will of the Father and the will of these Pharisees are different day and night. Ayuka nungdang kenabing mo kikene. Remember the Pharisees sing as makoi masiha do karma makal gi masiha pame pangal laiba land chingba aduga romgi sing romgi pangal si namtharaga ningtho na Jerusalem de pan gedoba hakchang gi oiba ningtho hakchang gi oiba pangal hakchang gi oiba ming adu Jesu Christ gi damakta mapak laiba aning buduna kari mahak ni hanan lak matam asida mahaki mising bu pap mahaki mising gi pap adu mathak da puraga awa khangba isor gi manai amoina cross mathak da siraga mahaki mising bukan ba adu isor gi aning man adu isor na Jesu Christ na pigi da sign na kari kuma har ba jaga ko mathi pandu taraga tarukta papa oi bata ga Jesu Christ na kari hai miron sa ayang na khudam sang dam amma tapi ro jonagi thodok adugum na natana meaning kari Jesu Christ na hai se kari no magna sira kanda humi subanu mite hingat pado adudagi hena chawu khudam makoi phangoi adudagi hena chawu khudam su makoi le adu thajare phare thajadre loma da moi mangani norokta aduna Jesu Christ na maham da haris. Now he's there to do the will of his Father, not their will. Ani subadadi. Mana mafam to the lady, but makoi hakchang apam to tungana bagida makalak, but natte. Jesu Christ adu taibang pam but lakiba adu mi oi bagi oiba pangal lan mi oiba pangal lan tum give pangal pina ba lakiba natte. Jesu Christ adu social worker amone lakiba natte. Jesu Christ adu anak batabak to amone lakiba natte mahak kandi mapu ama oina lakibani. And Jesus is very clear about that. Number two, why would he refuse? Because he didn't came to the world to fulfill the fleshly desire. He didn't came to give soldier power. He didn't came to give men power, money power, wealth power. He didn't came to be a social worker. He didn't even came to be a magician, a wonder worker. No, he came to be the savior of sinners. Why would Jesus refuse? Because of the hardness of their heart. Makoi thamoibu akan maduna maramoraga. Makoi thajadabaduna maramoraga. So Jesus Christ na makoi ang patabak amat ute. Anduga kudam amat pide. Verse 13. Jesus left. Their Savior left. The one who came to save them left. The one who can forgive their sin left. Makoi bu papi kan biung amba Krista do makoi thado ga chat kre makoi hundo ama ga chat kre makoi bu kanbina bala ko ning thodo makoi thado ma ga chat kre. Verse 13 aduni mafam sa ekoi uba bang ise mahak na makoi ning first sing adu thanam duna hi de kakala ga pat adugi wang ma da chalame. He went far away from them. Lamna makoi dagi Asay Pharisee sing amasung Pharisee sing asana gyan ta ba malay kari no oh makoi na isor gi nungsi haiba magi chanbi ba magi khang ba haibe se matam chupa lompa nai den leraga to bugi wakhal dune aduna marga Jesu Christ da makoi na chang yeng bagi tabak dor adu mafam asana ko ta ise kari no isor gi chanbi ba Jesu Christ gi chanbi ba Jesu Christ gi khang ma kan ba Jesu Christ gi ngai ba kan ba khuding mak sing ase isor gi msung Jesu Christ gi khuding mak sing se matam lomma na da matam gi natte har badu loi bagi matam lai thamoi kan ba ma bu chang yeng laga da lai ba mi khuding mak sing adu da mahaki ngakpi bagi chanbi bagi nungsi bagi kanbi bagi thabak lep bagi matang lakani I mean har bi jo ko thajaba ko jo khan da bra nang amsung asigi matang se khan da bra even aikoi gi punsi de so aikoi na pungning hong da pap sing lai isor na hoji pabo mising mang na puthokri ba pap sing lai ri mising gi mang na khangan ri ba pap sing lai ri amek to be nang amsung ai na khangai ko gi pap adu aikoi na kalisne kari oh ma di thojal hai be isor ni oh ma di kokpi bang ngam be isor ni ma gi thojal adum kokpi gi da wo lai ba ni adu na mar mor ga aikoi na ko gi pap adu pungning hong pham thokpa mangon na thajabam thokpa hingbam thokpa thajaba gi punsi do aikoi na isor gi nungsi ba musung chanbi ba adu da ngai ra ga adum
line lo thok matang sing lai te bana te isor gi aphaba ma sung nungsiba khudimok sing adu adu thajaba se la naw sing asi akoi mayek seng na bhab ta se isor gi chanbiba loiba matam lakani ngasi oibe ai du hayeng oibe ai I mangagi matung manung do oibe tagi manung matung do oibe adu ibungo mahang na hauji gi matam magi thaujal utpiring ai matam Christian aikoi da aikoi gi pap dai pungning hongna ba matam piba gi matam khuding mak sing adu da pungning hongse khoi pap do gi pungning hongse aikoi gi mark Jesus Christ kan bi ma pum sung Prabhuda thas da marup sing nakoi khara amadi apabu wapau sing taramani nakoi marup sing dagi church la akpagi mapalna adu nakoi kari khale o ngai ko matam leire matam ai thabak sin nang phangige ai parikha sin nang thaba loikige o ai gi luhong ba sig phawdang thajriba marup asigi matam nahang hojik phangiba matam je horen phangani haiba kari su leite kari gum isor gi thaujal adu lep ki boiba taragati nahang ningam dabana pik thangani nahang na pap di ki pun ngong na Jesus Christ bu thajagado bodo hojik ki miki pungja asini ngasi gi numira sini Nahakki wakhal amasung pukning kalhan bigan thajaba jeng ngau sei ai wena puning hong dra pap sing di khoi puning hong sei ibungo mahak na Christian Mahakki thaujal marang kana pibiringai matam ai khoi da Mahakki pangal marang kana pibiringai matam adu da aikoi gi pap amasung apang badu da isuna thadok tringai mamangda aikoi puning hongse mangon changsan ibungo Mahakki thaujal Mahakki kokpi bagi gun Mahakki ngakpi ba khudimok sing se yang lo lothokum se may we not take the mercy and grace and kindness of Jesus for granted, for there is always a limit where he will cease from showing kindness to us. Even though in his faithfulness he has not made public most of our sins, there will come a time when he will make our sin public. May we repent. May we repent. Okay, he told in verse 14. Sibok sing na makoy ki chana batal pubo karme. Ina to lak matam da probably. Ato lak matam da. Talama katang. I think verse 15 is that Jesus Christ na maki sibok sing da piba kusel na bagi wahay da umino pang. Verse 14 to 15 Jesus warning against unbelief. Thasa da badugi mayok da Jesus Christ na piba kusen bagi wahay da yemi. Now he's commanding. He's commanding. Jesus Christ is yathang. Now Jesus Christ is yathang pirak po iba target or magi why se karino. Na mapamasa de high why the yaw de do yengo. Pharisee gi hamay amasung herod ki hamay do cheksillu. Jesus Christ na cheksillu na bagi damak ni. Beware. Now karigumba taibang pandlek pum khuding mang na beware ha po cheksillu do hai na hai boy ba target de khoi lum na lo do be adu ba sigi isor asigi ningtho asigi jisu asina cheksillu hai na hai boy ba target adu gi jaga do khoi na soy na cheksillu do ba jaga ne. When this God of God, King of King, the Lord of Lord Jesus says command us to beware, we ought to be beware. Kaya mana higher se kari dagi section na bagi damak tano Pharisee singit hamay aduga Herod ki hamay. Now karino mapam sa Jesus Christ na higher se Bible da ari bolam na bang matam aduga or Bible mapumuni ang po ibutay di hamay hay ba wahay se ayam mana amang ba musung pap ko changdam ne ay ba hamay adugi maike adugi na Jesus Christ na seasonary se Amaram da hai bo bitar karino sigi hamay se Pharisee singa Herod ki hamay se karino karim tan na dubu hai ba hamay se makoi thaja da badune kari degi lana tami badege what is this leaven the unbelief that is caused by false teaching maramdi Pharisee ni yeng boy ba tar so hanjan isor gi mati mangal Jesus Christ gi mati mangal adum hanjan ubo oy ba tar ga so makoi na thaja ning de magi makha poning de no luk de Herod chodu ga chamani kari gi damak ta no mana Herod ki hamay se Pharisee sing gi hamay se karino sigi hamay se Pharisee sing ga Herod ki hamay se karino karino
Baptist we Johan adu phajal laga heart ki bagi maram magi ming magi pap kupsin naba magi ming wang naba napal adu harba khuding mak sing adu makoi gi mang leiba isor makoi gi mang leiba Christ adu thajada bagi maram dagi ngakne adu kari gi damak tu Jesus Christ na harba magi sibok sing asibu Herod ki amasung Pharisee sing hamai dik section pami se maro na makoi thajada bagi punsi mahinga adu gi Jesus Christ na section pami se kari gi damak tu no man the harba thajada bagi punsi adu makoi gi thamoi adu manghalaga makoi ne Christ bu thajaga do ba Christ gi nak naksana lege do adu makoi labna thame why Jesus warns to beware from the leaven of these Pharisees and Herod why because this unbelief corrupts their heart and keeps them away from trusting in Jesus as their Messiah. Jesus Christ sabu kan bi mapumusung Prabhu oina thajaga do ba adu dagi labna thame adu hojigi matam da ikoi kair le kai sing isor khang da maro mapang sing imai pa sing imung manung mi sing ba khudimok sing makoi na Christ sabu thajaga bu thodok hendok pa maram de makoi thamoi adu Christ na tawang ngam ba masung kokpi mangam khudimok sing thajaga bana maram oiraga Jesus Christ makoi gi damak da kya mathau ta da bugum na khale loina that's one of the reasons ani su padati hariba thajada bagi hamai asina makoi gi punsi adu pap na moral mahamas da ko yem goi bata ga napal ga adu ko tabang pan bagi lanthum amasung tabang pan bagi mingchet pam bagi pa adu hariba sa Jesus Christ na section da bagi gida matem agi boxing da haribas now makata verse 16 to 21 pa ko sa dadi ai ko yang kadu se Sibok-sing adu gi thajada ba da Jesus Christ gi wahang sing from verse 16 to 21 is Jesus questions the unbelief of the disciples. Now Jesus Christ na mo ya hamay gi cheksillu haina haiba da yung verse 16 da mo koy kamay react away ba mo koy masan amaga watana da harmi ai khoi na tal yaw da bagi maram na Jishu na hair da marama mo na khali na wakalama Hamayan harak padu mo koi na khalisna Jesus Christ na haire idno thawai bu manghalli ba pap ki amasung thajada bagi hamai adu bu moi na khalisina makoi na tan hobada hapi ba kam khatna ba hamai adu gi wakal dune adu moi na haise boxing oh acha ai koi tal purpo kaula dune ma ji hai bu soi dune waram guni koi Jesus Christ na thawai go bu hai ba matam da hai ba se boxing asina hakjang from the adum college power Muhammad said I uri was a sibok sing asigi makogi thamoigi apang wadane here we see the dullness of Jesus the disciple they took whatever Jesus said literally namely the leaven Jesus Christ thawai gi obi hiram adu makoi bu gyan tanana bu gi damak hai ba matam da makoi gi hakjang gi hiram gi da hai bu oirom gani haina aduna kadare Jesus Christ na maram makoi prabhu ni na hamai dagi cheksillu Pharisee sing yamasung Herod gi hamai dagi cheksillu haina hairak padu o tan gi matang hai bor muni haina khallaba maram na moi matang na mari yena ba verse 17 da sorry verse 18 to the ngapigani verse 17 da makoi wa tana ba hore right verse 16 to wa tana meaning asi wa tana ba je isam sam hai bo oiba tar he koi sorry ni adu gi wa na te asida mo kai ngasai purana ba kana hai ge noi practical adu gi mong du ne mo ta Peter James nang puro hage ai bo sa na te ai na som asom da Bartholomew da hage ni mo pro na Bartholomew nang tan pro tra koi kari ja de tan amma kha ne koi de lei je ai koi mi tara hum de tan amma ne se ai koi ka mai ne puk than di ba ai koi Prabhu na je ka da chung Prabhu na ai koi la me ne khang ni na asi gi tal amma kha ne ai koi ka mai ja ga ai koi swam pang ni ke nang du yam pang ni kari gi no Simon nang adu yam pang ni du kai gi no Bartholomew na thau masa khang de ba adu gi wari san ra ga mo le tan amma kha tang ya wa la Jesus Christ na tare oh masa ko na ubo phang ji ga verse 16 na sida mi lising mari pizagi bado ikui kuidri right verse chapter 80 verse 1 dai na 10 phau bado na ko na yeng ye bado right this just happened miku numid kharo oiram basu yai adu khara gi mamang da ne
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ it shows the dullness of the disciples' heart. ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯪꯕꯗꯣ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ? They are again forgetting. ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯃꯤ 4,000 ꯇꯟꯗꯨꯝ 7ꯒ ꯉꯥ ꯈꯔꯒꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯁꯦꯝꯄꯥꯛ 7 ꯈꯨꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ. ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ? ꯇꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯤꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯟ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ 19 ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨꯗ. ꯌꯦꯁꯨꯅ ꯈꯪꯉꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯐꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ? ꯐꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯜ ꯍꯧꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯇꯥꯕꯒꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯈꯪꯗꯕ, ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯇꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯋꯥꯍꯜꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ, ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ, ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯃꯣꯛ 12 ꯈꯨꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯄꯨꯛ ꯊꯟꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ, ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛꯇ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯍꯜꯂꯒ ꯕꯨꯠꯆꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯐꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯁꯦ. ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯅꯛꯁꯜꯂꯒ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯣꯛ 12 ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯅꯛꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯃꯥꯒ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯇꯥꯕ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯀꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ, ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ, ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ. ꯚꯔꯁ 17ꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? Now he is asking a question. ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯟ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯏꯗꯣ? ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯃꯨꯔꯨꯝ ꯁꯣꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯔꯤ? ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯇꯟ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯧꯕ, ꯇꯟ ꯀꯣꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯔꯒ ꯁꯥꯎꯅꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯥꯟ ꯊꯩꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯏ. ꯎꯕ꯭ꯔꯥ? ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏ. ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯔꯁ 17 ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯊꯪ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯌꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯁꯦꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ. ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯊꯨꯃꯣꯛ 9 ꯑꯗꯨ. It's a while back that they pick up the 7 leftover baskets. ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯔꯤꯗꯣ? ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯗꯣ? And then ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ. ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ? ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ? ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯜꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ? Why is your heart still hardened? ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯗꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯦ, ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ? ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯈꯣꯏ ꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯇꯟꯗꯨꯝ 5ꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯟꯗꯨꯝ 8ꯅ ꯃꯤ 5,000,000 ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ? ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ. That's logically speaking. ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ. ꯁꯨꯛꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ. Is it possible to feed 5,000 and 4,000 by 5 loaves and 7 loaves? Is it possible? Logically, no. But these disciples, they have seen it.
By those 5 loaves and 2 fishes and 7 loaves and few fishes, Jesus fed with full satisfaction 5,000 people and 4,000 people a while back. Not only Jesus provided exactly what they need, Christ provided over than what they need. So there were a lot of leftover. And yet, when it comes to their physical need, they still doubt. They still have a hard hearts towards this Lord of provision. Magi mising matutama khudimagsin adu pibiba ngamba pinahaiba Prabhu asida makoigi hakchanggi awatpado amukna honuna langpa matamda karimta utriba amagumna kari amada tadriba amagumna makoi thamoi kanbaga loinana makoi thamoi kanmadu pauku moi Christ adu the Prabhu adu yengbagi mahuta. In verse 18 now Jesus is quoting from Isaiah. Adu haiba Isaiah se Isaiah sida Isaiah ki wahimana quote tawkan haiba mit pana na koi udabra na pana na koi tadabra. And then the last question, na koi na ningsing driba karigina. Amaram Jisu Kristana mafam asida higher was a kaino haiba bataragadi. Nakoina nakoigi hakchanggi mathau tabadu urakpa matamda haiba adugi matang wakhal adugi mati khallaga adugi maikai nakoigi leitaba aduga konadaba khudimosina loinamak uraga adu khaktamak uraga nakoigi mangda aina tawkraba nakoigi damakta aina tawkraba angpa thabaksing hiram khudingmaksing do urabasu udaba amagumna takrabasu tadaba amagumna khanglabasu khangdaba amagumna mit urabasu tanglaba amagumna oinabagi damakta nakoina wakhan khallise karigino ayhagna tawkribado tandum kharaga nga kharaga na mi pijarkido amuktang nate anirakne noi adu fawu ningsingba phaida. Asigi wajid haza bichil nausung Jisu Christ gi harawa thamoidagi lakuna nate adubu akai ba thamoidagi laku wahang mangona thazadaba magsi boxing. Man the Christian talker but about khuding magsing aduna. So in one word, the question that Jesus is asking is this: why do you so care for the need you have that you chose to unsee, unheard, and not even remember what I just did not once but twice? Why would you choose to unsee that? Man the Jesus Christian talker but about khuding magsing adu. Hakchangi oibramda pigiba hakchangi oibramda phangiba oiba taragasu aduda loide thawai oiba dum hangna bhap ta pame uhanba pame adu haiba khudimok di arumana khanganba pamba de mahagase pap chenba singbu kanbinaba lakhiba ishorna khandok piraba ningthau masi hadun haibasini man Jesus Christ makoi bu uhanning ba se hakchang bu phanba ngam mahag aduna thawai bu su phanba ngame aduga hakchang gi chana ba piba ngam ba mahag aduna thawai gi khaurang ba aram ba khudimuk sing kokhan ba ngame maramdi mahag hingba gi tal adune aduga asiba bu hingat hanba ngam ba mahag aduna thawai de siba khudimak sing bu hinghan ba ngame haina haibasini mahag utning lebada. See, the one who heals physically is able to heal spiritual diseases. The one who gives physical food is able to give spiritual food, for he is the bread of life. The one who raises death is able to raise spiritually dead sinners. This is what the disciples are still missing. Asin is asin hosbuk bhap ta tribese. And ningsing in the verse 19 ga 20 ga dahai. Milising mga do. Piso matanda kano lemido trying toy ado moy dum khang mari piso matanda di tare udi we hakjang loini makang loini mat asaki verse 20 book pa matam ai khoi loini mak na hangba wa hang am makak tang soitana le sibok sing matang right si kang bu sing yam pang ni gari na. There is one common question that up until reading verse 20, all of us ask regarding these disciples of Jesus. And that is this.
Are these guys this much dumb? Hanjan na amuk tang nate anirag. Thajabasa na saying asida nangamasung ay uba pangdara. While asking that question of how dumb and how seriously dumb these disciples are, don't we see our picture in it? Don't we see ourselves there? I see myself here. Don't you see yours? Hay sa de sida ubo bhangi. Se boxing sigum na. Hanjan. Even if mamang haptagi sermon tak the mili sing mari Jesu Christ pina bibagi matang na adu mamang how group no mitra into the I still find myself still doubting Jesus, don't you? Mamang sa ni ako na tak the mili sing mari pisa bagi. Ada ai na Jesu Christ gi thauja adu da ai changak na matang sing yaw ki. Nakoi di yaw da bra. Nakoi di yaw da bra. It happens with us often. Even during last week's sermon, even after listening to the sermon of Jesus feeding 4,000 people, did you believe whole week to Jesus? Did you put your trust for all of your needs to Jesus? The problem is not only for these disciples, but we who are Christians. Thajabasa question is asi samasya asi leibis. Mahaki nungsiba mahaki chanbiba aduga mahak na aikhogi darkali ba awat pasing thabak mathau tare thabak pinabi tuition mathau tare tuition pinabi adudagi paisa mathau tare paisa pinabi icha naba phare mana phahanbi hidak laina ba paisa laite matam da su prarthana taw matam nija matam da sinup ki missing or amede pibi rakanda paisa lebagi pan la hidak to chai cheng laite matam da cheng mateng pangala injang laite matam da injang mateng pangala hiram khudimak singa do loine mak tawki bo ba tar gi su amung na horona paisa gi awaba lak matam icha gi anaba lak matam career gi da matam wakhal mu khalak pa horok matam thabak ama ti tawkhraba adu loisalak pa matam hiram khuding mak sing aduda ai khoi gi changak na bagi sarang na bagi langtak na bagi akoi ba circle it start all over again, don't we? Akoina asi pa matam akoina hangdo wahang je se boxing asu am pang ni je kai asu am ningsing je nate adugi wahang no akoina hangdo je mafam asina akoina hangdo wahang se aigi thamoi se haujik phawba asuk yauna kallibrane aikoi ba ningsing brane yam toina Jesu Christ gi thabak. That's the right question. In verse 21, Jesu Christ na lotion bumong se asigi wahang ase magi se boxing khatang gi nate aikoi gi tamak Don't you still understand? Or do you not still understand? Nakoina khangdriba karigino. What Jesus is saying is this. Why don't you still understand that I am your all in all? Why don't you still understand that I am enough for you? Why don't you understand that the one who is with you is the creator of the whole universe? Why don't you still not understand that I care for you and will provide for you? Kaino khangmar Jesu Christ na mafam na khoina khangdribu karino haina hanglibase. Asi singti man hanglibase. Ayaga se Nahakki pumnamak ni haiba haujik phawba khangdribu karino. Ayaga se nangi damakte hena oklabane haiba Nahak hujik phawba khangdribu karino. Nahak ka chatminariba musung laiminariba ayhag ase taibang pan apumba asibu sembiriba musung asigi mathakta paliba laisemba mapun heba nahak hojik phawba khangdriba karigina adug ayhag na nahak ki damakta wakhan khanbi nangi mathau tabasing khangbi adug nahak mathau tabasing do ayhag na pibigin haiba nahak na hojik phawba khangdriba karigino adoni Jesu Christ gi wangse. This is Jesus' question to you and me today.
Why don't you still not understand? Karigidamakno nakoina khangdriba karigino nahana khangdriba karigino. Now, I have 2 applications from this event. Jisuda, leppa, leitana, thajabiyu. That is a trust of this text. Sigi jaga sigi wahin hanjan mai ko mari har Jisuda, leppa, leitana, thajabiyu. Keep on believing in Jesus. Nangi punsigi jamam mayam thabak phangadara phangoidara paisa lakadara laoidara yum thakpa ngamgadara ngamoidara yum puba ngamgadara ngamoidara aina kari thabak phangadariba karamba thabak phangadariba karamba exam pass tawgadariba karamba interview pass tawba tawdaba khudingmak sing leibo oiba taragasu Jisuda thajaba lepigano. Jisuda leppa leitana thaja mam de harbise Christian nangamusung aingondagi pame Taza bijing na sing ado ibetari wang karam maine koi taza kadu si mangonda mam de ekoi taza baje sungbang amba ekoi no sungbang amba manate karam maine koi taza ne ado ibetari han han bedadi ekoi no taza kadu Mahakki konjel ekoi tatna tab mathau tai. Then how to keep on believing in Jesus? We keep on believing upon Jesus by constantly hearing the voice of the one whom we should keep trust. Kanadno ekoi na taza kadu se Aikoibu or Aikoina Thajagadriba Mahakki Konjel. Oh, how do we hear Jesus' voice? Not through dreams, no. Jesus will not come in your dreams, not in your vision, no. That time is gone. Finished, done. Mangdalaga or Akasvani dagi mathakta lautharaka kariyam. How do we hear God's voice? How do we hear Jesus' voice? Through this infallible book, Bible. Isori wahangi mapana. Visionary yengba lepiyo. Mang de Jisu lakpa ngai ba lepiyo. Aduga adumadongi phamung manakta phamung table or kanagumba kharagi damakta di lairi ki rek upun jaraga leiba Bible do hang do akanta pabiyo adudagi Jisu ki konjel tabiyo. Stop listening to those visionaries. Stop waiting for Jesus to come in your dream. Pick up the Bible beside your table or that Bible that is collecting dust in your bookshelf. Start reading your Bible. Bible pabiyu. Bible tabiyu. Wapaw sa nukong matamda mun. Bible sa sing taw matamda thawai yauna. We keep on believing on Jesus. We keep on believing in Jesus by hearing the voice through His Word, the Bible. And number 2, we keep on believing in Jesus by keeping ourselves away from false teaching. Lana tambi bisin singdagi labna. Marni first singa sina suma makogi matamadu lana tambi karam haina. Aran kumum gi thabak ase thabak na phang thabak ki mapana phangado ba mogumna. Isori mangna chman mi phangba se dharma gi thabak ki mapana phang bi gedo wadugumna. Adugna tambi missing memory matama se desu. Jijuga se sarka ga haina hai boiba thabak adum to adu tar sarka ga ni or aran kumum phangani. Tangbu khar gi damak te Jisuda thajar di paisa pai ni ina khungani anaba amata leiroi aduga maning natra makok oigani lana tambiba aphaba wa pau nataba aran aphaba wa pau tambiba mayam lei hiram khudim mosing tu gi labna leibi by keeping ourselves away from false teaching we keep on believing on Jesus ahum subadati as Jesus have mentioned we keep on believing in Jesus by remembering what Christ has done for you and me. Karamana ko Jesus Christ the thajaba leppa leitana thajabi punsi du hingani Christian nangamasung aigi da mag tawbi khraba thabak sing adubu ningsing jabagi mapana adu ihan handadi by remembering our story of salvation aikoi gi aran khubam asidagi hena ningthi jaba Christian aikoi gi da no tawbi ba achoba sakhi amata leite
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯔꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯪꯗꯕꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯐꯪꯗꯕꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯣꯟꯕꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯐꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ समस्या करी अमत लेते नंग अमसुंग आई पाप अमसुंग आई अरान सिरंब पाप चेन बसिंग ने अदुबु ईश्वरना माके नुंसीबदा धर्म चेन अचुंब अमसुंग असेंग ईश्वर अदुना माके म हक्तंगार मचान पा जिसु ख्रिस्ट अदुबु थाबिरक्तुना आइखोनि हिंग मंगमदब धर्म चेन बगी पुंसिदु हिंगगा नंग अमसुंग आई सिगिदु पाप की मसी अदु सिरगा नुमित हुमनि सुबु नुमित हिंगत पगी मपाना मंगोन थाजबगी मपाना आइखोगी अफब थबकना आइखोगी धर्म चेमना आइखोगी लनथुम आइखोगी मिंगना लैब ngमरोदेब फंगम ngमरोदेब अरान खुबम अदु पिनबिरे अरान खुबम अदु आइखोगी ओइहनबिरे आइखोइना सॉल्व तब ngमरोदेब आइखोइ लोशनब ngमरोदेब समस्या अदु ख्रिस्टना चाइली सिंगनी वांगना क्रॉस मथकता थाजबगी मपालना लोशन बिखरे असिदगी हेना चावब ख्रिस्टना आइखोगी दमक तब अचोब थबक करे मत लेते अदुना रिमेंबर निंगसिंग बि ख्रिस्टना नंग अमसुंगी दमक तबिरे अरान खुबगी थबक अनि सोबदि नंग अमसुंग आइगोन ngasi बाबु ईश्वरना होनब नुंग सासुर पिनबिरे पुंसी पिनबिरे रिमेंबर अखोन मथंगी द होलकदि नुंसा सोरसे ख्रिस्टदगिने ईश्वरना पिरकपने अखोई पांगल होनगलक नते remember how Christ is still sustaining your life and my life. The next breath that you and I are taking, it comes from him. We don't have the strength to take our next breath. It's from him. It's from him. Remember when Christ and God provided your need in the past. I see mamang sermon the hiker. Amukuso hanai. Isorna amazon Christiana. Na ki mangi mathau taba khudimusing the PB keep matings in the singbi. Karmaya. Or in you housing Adom is happy with Piso, Jesus Christ again. Adom the Bible phone, Jesus Christ again. Adom gi cheng put the heruba cheng, Jesus Christ again. Adom gi yum, Jesus Christ again. Adom gi kadre report khudimusing Jesus Christ again. Remember, right? Keep on believing on Jesus. Jesus Christ leppa leitana thajabiyu. Anisubedi. Nahakki thamoibu nouhanbinaba amasung wakhal taba pibinaba Prabhuda tattana haijou. Pray constantly that the Lord will soften your heart and give understanding. Aikogi thamoi ase lamphai chatkan thamoi ne. Aikogi thamoi ase minam chawba thamoi ne. Aikogi thamoi ase pap yang logan ba thamoi ne. Ngasi khaktang bo mayam nasu tawnai ithanda tawba natte. Maram orakanda aikoi Jisu gi mateng nungti khudingi mathau tai. पाप की अमकपा पाप की अमोटपा पाप की चिंथीबा पाप की किनिंगाय और खांगनबिदमक अखोय जीसु ख्रिस्ट की मथाउ ता अखोय की नुंगद लैरिबा पाप अमन अखोय अकोबिद लैरिबा पाप सिंग अदुगी तुकचबदु खांगनबिदमक ता जीसु की मथाउ ता अखोय इसाबु पाप अदुगी अमसुंग इसिलनावसुंग पाप अदुगी ngakthokjanabidमक अखोय जीसु की मतेंग मथाउ ता अदुगा अखोयना जीसु ख्रिस्ट बु निंगसिंगनबा मंगोन तत्तना येंगनबगिदमक ता पांगल खुदिंगमक सिंग अदुगिदमक जीसु मथाउ ता अदुना थाजबेसिलनावसुंग अखोय की थमोय नौहनबा मथाउ ता अदुगा हाइबा हिरम खुदिंगमक सिंग सिदा जीसु यादना कोई करियमत नते जीसु की पांगा यादना कोई तो ngamba करियमत लेते जीसु द चंगसन बनतना आईगी पुंसी की आर्थ करी अमत लेते खुदिंग मक सिंग अदु जीसु की मतेंग मथाउ ताय अदु की दमकता मम दसी की पुंसी ऐसे जीसु की थमोय बहरा होना पुंसी अदुना ईश्वर की पांगा जीसु की थौजादा क्रिस्टियन हलक्ट्रिब पावर Jisu Christ the Thajabagi punsi the koi hing baduda honaminas. Maramdi. Jisu the thajaroidabadagi koi section gadu matauta. Maramdi maduna Mahakpu wahalli. I koi Christ wahan missing wagons. Pranatos. Paisor. I koi gi lang paisat kan bathamoyasina. Nahakki thauza. Nahakki chanbiba tattana kauthoe aduna maram oraga aikhoina nangonda pothajabagi punsi hingadabu nahakki athangsing ingadabu khoi inba ngamdaba matam sing adu ki matik le
ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯦ ꯀꯣꯛꯄꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯤꯅꯕꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯦ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯦꯜꯍꯟꯖꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯍꯤꯡꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯤꯖꯔꯕꯅꯤ ꯑꯥꯃꯦꯟ